Yes, mbifurije umugoroba mwiza nanone nongeye kwifuriza gukomeza kumererwa neza kubakomeje kudukurikira rwose ndetse n'abakomeje kubana natwe mu makuru n'ibiganiro byacu hano kwishya News TV. Mwese mbifurije ibihe byiza, mbifurije umugoroba mwiza, ni nako kandi ninjiye mu makuru agezweho muri uyu mugoroba aho tugiye kurebera hamwe byinshi mu bikomeje kugenda bivugwa. Nk'ibisanzwe turaza kwibanda ku bikomeje kuvugwa hano mu Rwanda ndetse no mu burasirazuba bw'isi n'ahandi nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Hanyuma muranyemerera nkubwire yuko muri aya makuru ndakubwira yuko haba hari amakuru avuga yuko RDF yaba yaragize uruhare rukomeye cyane mu kugira ngo umutwe wa M23 wabashe kuba watanga imfungwa z'intambara zari zarafatiwe ku mirongo y'imbere ku rugamba ziganjemo izo mu gihugu cy'u Burundi ni mu ngabo z'u Burundi FDNB. Mu minsi yashize nibwo twagarutse ku makuru akomeye cyane rero yavugaga yuko ingabo z'u Burundi zimwe mu zari zarafashwe rwose n'umutwe wa M23 zaramaze kugezwa mu gihugu cyazo nk'uko amakuru akomeje kugenda atugera bivuga. Ibi byose kandi biri mu byaje kugenda binakurikira amakuru avuga yuko ari mwe mwishyirwa mu bikorwa rigendanye n'ibiganiro cyane cyane bikomeje kubera i Doha mu gihugu cya Qatar. Hanyuma ndanakubwira yuko kandi kugeza ubu u Rwanda ngo ruzakomeza kwitabira ibiganiro bikomeje guhuza ubutegetsi bw'Kinshasa ndetse no ku ruhande rwa AFC bikomeje kubera i Doha muri Qatar. Ni nako ndakubwira ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zamaze guhagarika by'agateganyo gutanga n'ubundi ibyangombwa ku baturage b'Abarundi bashaka kujya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Niyo mpamvu yaje gutuma ibi byose bihagarikwa. Tugiye kubirebera hamwe muri kano kanya tubashe kumenya byinshi mu bikomeje kugenda bivugwa. Nuko nongeye kubasuhuza mwese ndetse no kwifuriza ibihe byiza no kwifuriza umugoroba mwiza abanywanyi b'ibiganiro byacu. Niba ari ubwa mbere ugeze hano reka nkubwire ngo kanda subscribe kugira ngo bashe kuzajya ukurikirana amakuru n'ibiganiro byacu. Ibiganiro byacu unabisangize ku nshuti zawe. Reka nkubwire ngo rwose tanga igitekerezo niba uri mu Rwanda, niba uri mu karere k'ibiyaga bigari ndetse nimba uri no hirya no hino mu bindi bice bigiye bitandukanye. Mwifurije kumererwa neza ndetse mwifurije gukomeza kugira ibihe byiza cyane. Nkubwira ngo nyamuneka nimba ari ubwa mbere nyine ugeze hano nyine tanga igitekerezo ubundi ibintu birushaho kuba byagenda neza cyane. Reka rero aya makuru tuyatangirire cyane cyane ku bikomeje kugenda bivugwa hagati kugendanye no guhanahana imfungwa z'intambara nk'uko ari amakuru akomeje kugenda ashyirwa ahabona cyangwa se ari amakuru akomeje kugenda ajya ahagaragara. Imirwano yabaye cyane cyane mu myaka itambutse guhera muri za 2023 2024 nimwe mu mirwano cyane cyane yabaye muri Kivu y'Amajyaruguru yaje gusiga ingabo z'u Burundi nyinshi zifashwe n'inyeshyamba za M23. Ibiganiro rero bikomeje kubera muri Qatar ngo birasa n'ibyagiye bisaba yuko izi mfungwa zajya zirekurwa, ariko ku ruhande rw'ubutegetsi bw'Kinshasa nabo ngo baba barasabwe kurekura abasirikare bagera kuri 700 cyangwa se n'andi bafite aho bahuriye n'ibikorwa bya AFC bagera kuri 700, ariko ngo ntabwo leta ya Kinshasa yari yagira ikibikora. Biruvugwa yuko kandi RDF yaba yaragize uruhare mu guhana imfungwa z'intambara hagati ya FDNB ndetse na M23 nk'uko bigaragara. Igisirikare cy'u Burundi ndetse na M23 mu kwezi gushize byahanye imfungwa z'intambara zibarirwa muri 20 kuri buri ruhande mu gikorwa bivugwa ko n'ubundi cyagizwemo uruhare n'ingabo z'u Rwanda. Amakuru avuga yuko rero kandi kuri guhana izi mfungwa byabereye ku mupaka wa Gasenyi Nemba uhuza u Burundi ndetse n'u Rwanda, by'umwihariko hari kuwa gatanu ku itariki 25 Nyakanga 2025. Yaba RDF cyangwa se M23 nyine cyangwa se igisirikare cy'u Burundi nta uragira icyo atangaza kuri iki gikorwa nk'uko ari amakuru yamaze kugenda ashyirwa ahagaragara. BBC icyakora yivuga yuko ifite amakuru yuko rero hari amakuru yizewe yahawe yuko abasirikare b'u Burundi mbere yo gushyikirizwa igihugu cyabo M23 yabanje kubashyikiriza ingabo z'u Rwanda mu gikorwa cyabereye ku mupaka uhuza Goma ndetse na Gisenyi, ndetse nazo zijya kubashyikiriza u Burundi by'umwihariko ku mupaka wa Nemba nyuma yo guca i Kigali. Mu gutaha abasirikare b'u Rwanda ngo by'umwihariko nabo bagiye rero batwaye abo ku ruhande rwa M23 nabo bari bararekuwe n'ingabo z'u Burundi maze bashyikirizwa uriya mutwe. Aya namwe makuru yamaze kugenda atangazwa na BBC, ariko yamaze kugenda yariko n'ibindi bitangazamakuru bikomeye cyane birimo nka bwiza.com.
kuva mu mwaka wa 2023 rero umutwe wa M23 wagiye ufatira muri Kivu y'Amajyaruguru by'umwihariko muri teritwari ya Masisi abasirikare benshi mu ngabo z'u Burundi, gusa igihe ababo by'umwihariko bari bafitwe n'u Burundi by'umwihariko ntihazwi igihe bo baba barafatiwe. Abagiye bafatwa inshuro nyinshi by'umwihariko bagiye batakamba basaba leta y'u Burundi, basaba yuko yaganira n'izi nyeshyamba bakarekurwa, gusa ikavuga ko abavuga ko ari abasirikare ba kiriya gihugu n'ubundi ari abarwanyi b'umutwe wa Red Tabara usanzwe urwanya ubutegetsi bw'u Burundi. Ibyo u Burundi buvuga ko rero ariyo mpamvu byatumye bohereza abasirikare benshi kugira ngo bajye kurwanya umutwe wa Red Tabara. Ni mu gihe kandi u Burundi bumaze imyaka hafi 2 bufite muri RDC ingabo zirenga 10,000 zagiye kurwana by'umwihariko ku ruhande rwa leta ya RDC imaze imyaka irenga 3 iri mu ntambara ndetse na M23. Usibye abafashwe by'umwihariko amakuru avuga ko hari n'abasirikare benshi b'Abarundi bapfiriye rero mu ntambara zasize izi nyeshyamba za M23 zigaruye ibice bitandukanye by'intara Kivu y'Amajyaruguru ndetse n'iy'Amajyepfo. Ingabo z'u Rwanda ziravuga rero gufasha M23 n'igisirikare cy'u Burundi mu guhanahana imfungwa z'intambara, mu gihe zanafashije abacancuro b'Abanyarumaniya n'ingabo za SADC zarwanaga muri RDC gusubira mu bihugu byazo ziciye ku butaka bw'u Rwanda. Aya ni amakuru ariko kandi kugeza amagingo yanga atari yagira uruhande urwo rwose ruyemeza. Ni amakuru ariko akomeje kugenda asakara mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye byandika. Hanyuma ihuriro ry'amashyaka rya FCC cyangwa se Front Commun pour le Congo rikorera muri Repubulika Demokarasi ya Kongo ryamaganye iburanishwa ry'urubanza rwa Joseph Kabila wayoboye iki gihugu, watangiye rero kuburanishwa rivuga ko ritanyuze mu mucyo kandi rikaba riteye impungenge ndetse n'umwuka mubi wa politike uri muri iki gihugu. Ibi bikuye rero by'umwihariko mu itangazo iri huriro n'ubundi ry'amashyaka nk'uko bigaragara ritavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kongo Kinshasa ryashyize hanze, aho ryamaganiye kure urubanza ruregwamo Kabila watangiye rero kuburanishwa n'urukiko rukuru rw'igisirikare. Rivuga ko gukurikirana rero Kabila bigamije kumusibira amayira mu rugendo rwe rwa politike, kandi ko urubanza rugamije guhungabanya umwuka wa politike ndetse kandi ngo bikaba bishobora gutiza umurindi ibibazo biri muri iki gihugu. Joseph Kabila Kabange uregwa ibyaha bikomeye cyane birimo rero iby'intambara n'ibyibasira inyoko muntu, ibyaha bishingiye rero ku gushinjwa gufasha AFC. Nk'uko bigaragara uyu mugabo we ndetse na AFC bavuga yuko rwose batakorana. Icyakora ku ruhande rwa AFC nk'uko bigaragara bo bemeza ko mu gihe yabasaba cyangwa se yakwemeza kwinjira ashobora kwinjiramo nk'abandi banyekongo bose. Iri huriro kandi FCC rikomeza rivuga ko Kabila ari impirimbanyi y'amahoro ishyize imbere ubumwe bw'igihugu kandi ko n'ubundi yiteguye gukoresha ubunararibonye bwe mu miyoborere y'igihugu. FCC kandi iri mu mahuriro y'amashyaka akomeye cyane arwanya ubutegetsi bwa Perezida Félix Tshisekedi, rikaba rivuga ko ryafashe ingamba zikomeye cyane zo kwamagana ryivuye inyuma ubu buryo bwo kugira ubutabera rero igikoresho cya politike. Agato kandi rirahamagarira kandi abanyagihugu guhuza imbaraga kandi rigasaba ko ubutegetsi bugomba rero kubahiriza uburenganzira bw'ibanze bw'abanyepolitike bose barimwo n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Hanyuma inkuru yindi yamaze kugenda ishyirwa ahagaragara ni inkuru ivuga yuko bamwe mu bategetsi ba Leta z'Ubumwe za Amerika mu gihugu cy'u Burundi bari muri ambasade nk'uko iri tangazo ariho rituruka bamaze gushimangira ndetse no kuvuga yuko abaturage b'Abarundi bamaze gukurirwaho visa mu buryo n'ubundi mu buryo rero hatatangajwe igihe bizamara, ariko bivugwa yuko ngo bigendanye n'imyitwarire y'abanyagihugu b'Abarundi bakunze kugaragaza ngo cyane nk'iyo bageze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika benshi bakunze kurenza igihe baba barahawe kugira ngo bagume ku butaka bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ngo iyi myitwarire rero iri muri imwe ikomeje gutuma benshi mu bakomeje gukurikiranira hafi ibibera hano ku butaka bw'u Burundi ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bavuga yuko ishobora kuzagira ingaruka ku baturage cyane cyane kuri aba baturage b'Abarundi. Ibi kandi bibaye mu gihe hari serivisi zimwe na zimwe nubwo umushikiranganje w'imigenderanire n'ayandi makungu cyangwa se Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga ku butaka bw'u Burundi Bwana Albert Shingiro aherutse gutangaza yuko ari ikibazo gikomeye cyane, ariko akanavuga yuko iki ngiki kizakemuka mu rwego rwo kugira ngo babashe kuba bahagarika uyu mwuka mubi, ndetse akanavuga yuko bari mu biganiro kugira ngo Leta Zunze Ubumwe za Amerika barebe niba zakwisubiraho. Hanyuma reka nkubwire yuko u Rwanda
ruzakomeza gukurikirana by'umwihariko ibiganiro bikomeje kuberezwa mu gihugu cya Qatar bihuza ubutegetsi bwa Kongo nabo ku ruhande rw'izi nyeshyamba. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane w'u Rwanda Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yatangaje ko u Rwanda ruzakomeza kwitabira ibiganiro bihuza RDC ndetse na AFC bibera muri Qatar nk'indorerezi. Yabigarutse rero ubwo yari mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda umutwe wa Sena aho bari bagiye gutora itegeko ryemeza burundu amasezerano y'amahoro hagati y'u Rwanda RDC yashyiriweho umukono i Washington DC bifashijwemo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ati u Rwanda n'ubundi rwaratumiwe nk'indorerezi ndetse ruzakomeza kwitabira ibyo biganiro nk'indorerezi nk'uko rero n'abandi bahuza bose nabo batumiwe nk'indorerezi. Abahuza b'amasezerano ya Washington DC bose baratumiwe ngo kugira ngo n'ubundi twese tugendere hamwe. Yagaragaje ko u Rwanda kandi rwishimiye kuba impande zombi ziheruka gushyira umukono ku masezerano y'amahame aganisha ku masezerano y'amahoro hagati ya RDC ndetse na M23 kandi ko bizeye ko izo mpande zizagera no ku masezerano y'amahoro. Ati twizeye ko impande zombi rero zizagirana ibiganiro zikagera n'ubundi ku masezerano mu gihe cyagenwe ku itariki ya 18 Kanama 2025. Yagaragaje kandi ko byagaragaye ko hari ibiganiro bya AFC ndetse ko ibiganiro bya AFC by'umwihariko ari byiza ariko ngo bigomba kuzagurwa hakajyamo rero n'abanyepolitike bose bo muri RDC. Ibiganiro bihuza RDC ndetse na AFC kandi bigamije gushakira hamwe uko impande zombi zakemura ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bw'icyo gihugu. Ku itariki ya 19 Nyakanga 2025 ubutegetsi bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo by'umwihariko n'ihuriro AFC nibwo bwashyize umukono rero ku mahame ngenderwaho aganisha ku masezerano y'amahoro arambye nk'uko bikomeje kugenda bigaragara cyangwa se nk'uko bikomeje kugenda bitangazwa. Ibi ni bimwe mu bikomeje kugenda bivugwa. Bashimira bakomeje kudukurikira, twongere kugaruka mu kanya turebera hamwe ibindi bikomeje kugenda bivugwa.